थगुमा भा नेपाल भाषा नौवटा धका बालाजु जोनायुङकुपी उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिया नाय सुमन सामिलिसेया च्याम सम्पदा अभियन्ता पिन्ता तोतल वंगु मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा तोतेको उज बिव सम्पदा अभियन्ता पिन्ता तोतु ख थुकिया लसता सी मत चाका या थिथि थासे चाहिला वेक पिन्ता लस्कोस यासे वंगले छगु ज्याजो यागु ख पुलिस चौकी नेपाल भाषा खलहता धका जुगु कचुवा झोले सामिलिसे विरोचन श्रेष्ठ सञ्जय तामाङ महेश्वर मानन्दर मीन शाही भीमदेव श्रेष्ठ रुक्षित श्रेष्ठ दिपेन श्रेष्ठ पिन्ता वंगु बुधबार जोना कुना बिगु ख वेक पिन्ता बालोजी सडक विस्तार नीति छेतुना था तयातगु बार लिकाको खे जुगु कचुवा झोले जोना पिनिको अवस्था निनेत प्रहरी जाकुति वंपले नेवा भाषा खलना अभद्र व्यवहार यागु धका जोना कुना तगु ख थुकिया विरुद्ध कालीमाटी स्वतस्फूर्त रूप स्थानीय तेस छु यी तक पसा बन्दन यागु खसा थिथि विरोध बोजन यागु ख सर्वोच्च अदालत या उजने थगु सम्पत्ति रक्षा यागु नीति थगु विचार तगु हुनी जोंगु खनेदुगु धासे जोपिन्त राज्य विरुद्ध अजागु छु कसुर यागु धैगु ख स्पष्ट है मयासे जोनेत पौ बिगु म्याद तसाय उज बिगु झोलेन उकिया खे धाथिक लेधसाओ हुनी सी मदुनीगु धासे निवेदक पिन्त कुनेगु ज्या गैर कानी जुगु ख नेता तगु